Hagjing lagai Indian Premier League hapreng ke RCB Persia ke Rajasthan Royals. Haba pai syag lagai jing lagai ke RCB kalau khur ke nam job. Hadin bagalala bat Pynliem ke RR da khatway runs. Hagan ke jing lagai ke RCB kalau tin engkong bat galala ban kamai. Haduh ars pa sun runs pada hap sun wicket nak ki peu over. Haga ba Virat Kohli ulala ban kamai haduh nyau peu runs. Kat baga RR kalala ban kamai shis pa kendai peu sau runs pada hap kendai wicket nak ki peu over. Baleng bagan ke jing job ke RCB kalau kiu syag kerdan ke balai hak mi ekhen point. Hak jing rakai Super Cup hapreng ke Jamshedpur Persia ke Hyderabad. Hak ke jing rakai ke Jamshedpur kalau khur ke nam job hadin bagalala bat Pynliem ya ke Hyderabad da Arlanot. Hak wei par ke jing rakai hapreng ke North East United Persia ke Mohammedan. Haba pai syag ke jing rakai ke North East United kalau khur ke nam job hadin bagalala ban Pynliem sok ika Mohammedan hadu unriu lanot badahaga nang jing kai orang Thep gol bakensai juga Indian Super League wajeria ulio ban Thep hat-trick baleng bag nang jing job ka North East United kalayo ban rung syaga quarter final haga jing kai La Liga hapreng Real Betis Persia ika Valladolid haga nang jing kai Real Betis kala khur ganam job hadin bagalala ban Pynliem sok ika Valladolid da san nakaway baleng bag nang jing job ka Real Betis kala kiu syaga kerdan ga basan hak mi ikhay point. Hak jing lagai hapreng ke Osasuna Persia ke Sevilla haba pai syag nang jing lagai ke Osasuna kalau khur ganam job hadin bagalala ban Pynliem ni ke Sevilla da shigul lanat bariag ke shigul jung ke Osasuna la ban Thep hak minit ke ar theusan hagwei par ke jing lagai La Liga hapreng ke Atletico Madrid Persia ke Rayo Vallecano hak nang jing lagai ke Atletico Madrid kalau khur ganam job hadin bagalala ban Pynliem sok ya ke Rayo Vallecano da lai lanot ya gini gilai gol jung ke Atletico Madrid la ban Thep nengkong haga minit ke balai lengbau serlot ya ke gol ke bar ya ban Thep haga minit ke basau theusan lengbau corner bar ya ke gol ke balai ya ban Thep haga minit ke nyau peu nyau lengbau Alvarez baleng bag ne jing job ke Atletico Madrid kadang ne kerdan ke balai haga mi ikhen point haga jing na kai Copa Italia semi final second leg hapreng ke Bologna Persia ke Empoli haga ne jing na kai ke Bologna kalau khur ke nam job hadin bagalala ban Pynliem ya ke Empoli da ar lakawai hak ni jing lakai bat san lakawai hak gol aggregate baleng bag ni jing job ke Bologna kan khun final Persia ke AC Milan hak jing lakai CONCACAF Champion Cup semi final first leg hapreng ke Vancouver Persia ke Kynhun Lionel Messi ke Inter Miami haba pai syang ni jing lakai ke Vancouver kalau khur ke nam job hadin bagalala bat Pynliem ya ke Inter Miami da Arlanot haga ni jing kai semi final first leg badia gini ki ar gol ka Vancouver kalau ban Thep haga minit ka ar peu sau bad haga minit ka pra peu san